Ki manbei yong kachnang Sohmynting da Sñiawngooh we ikublay ki yaw MLA katany Wailadmiki Shylla hajrong isubun mensin yong uyarap penyo da ki kemor cha ki sanspa ngut ki pait wachang chnong ka Sohmynting. Yakini ki kemor da samne ke sngi chawarok ki man yung wato hok uyo hakayalang tebian wapalai da ka kong pi perto hachirup iskhilang ki wahe wasian kentup uok udi perto el kendain udeblu suting udeblu langi wa kiwi. Warok ki wahe we ye kelam ha kani ki lang tebian le de ikublay ki yaw MLA we pen bok pen nasib yo nang ye cho wo le bah na ukuner ki ti yarap chaki wa kam yarap ha ki sngi por wan na lor wa kadaw harok ki ki bitawan ki kam wa bah wa dele wa hapo ka chnong kathaw kam jo ya ki man yung wa kam uyo yaram kentu harok ki ya ki pai ba wa to gi ka men sin Sñiawngooh keliang ya ki wa le bah ya ki kamu kunro nang yiu chakri ya ka jat ban ru yang i pat kham tam ya ka konvensi ko o to wo pat wo yo ngangat ajan kamu ka khien gyong balai ong gong o chakri hawa i dang samlai dang khlani mem de i por men temen to i o ya ka por wo kordon ko wo chakri wi pi kat dang biang wi por i begini ki nuksa ko bahagi wo i wo nang tenrong cho i Wong nang i bor cho ong bat wong nang i mensim cho ong leng bagi kam ke i daw le ini